Aner malakanyam biya kamal ka Noir online TV channel an wale shang an wel barodian ka paywaro ronkina dang ro wirjan dang ro de dich bana ripon ti bana kalinga gwa buko right ketin kon lat karodian kan kono niam pijiram jidit gwa sama kan Noir online TV channel there je support there subscribe kale notification bell ba there je twany ko mi chete kaler mi ci berech gwas de chamala chube keje to kon galere bu kon kaling bana right ka qui December 15 16 17 wona ka 19 ronkin dangro wel jokri ge dana ci tok bu kon man ci ala da pagana mum ban jeling ba ka jen lerame reaction de ka tay dana chanu re ja na ga jere wi ci juba bana kaling bane bu ko ripon wan bana kaling ban men focus ka kon jen kwilian wer na mo but one kenyam chana je toka ten ko ken kondo kon keling SPL mayu acting chairman wude shal ke na tenelu yet che ne dang die che ka kwany doro shal kamo Western Equatoria State la ne ti ka commissionary che Western Equatoria State doro shal ka Tombura ke Meridi ke Mbolo ke Mundiri East ke Mundere West counties chega kwen new commissioners ki kwata jidiene kan kwarto tema kan kwara kontin buru tray wichin winimi kwara nyam shala honorable call Alex Kane Jok Matap che kwanyala commissioner ka Tumbura County kwera ro meja kwanyala commissioner shali honorable Colne Martin Alfonso Rafael che kwanyala commissioner ka Meridi County Deodien che honorable Brigadier General Charles Nasuma Kilopo che kwanyala commissioner Dung Mandere East County che Ramadien honorable Brigadier General Michael Monday che kwanyala commissioner ka Mandere West County ne reti ka cha kwanyaken kai chicken wargamo chicken atany so na medal la jen leranyam ande yen link ku kuma spela yo tin ne ko na chakwany shana ben gwasa me ka pagana mum jen January community che join liye shanang nwari che join ke che jaslo ide bo che lat kana kel no General pagana mum general kel metaka par dodien anono parliament ten general ke UPA la United People Alliance chalado gen che Noir community che join in commemoration and where odien ke 12th anniversary ke chang wal die ke jan pai wero to kontena Shanga mo shenge dane nakanwari akume kirme yadit ci pagana mum ci jaslo ay de ba ci nyak kanakel tay chaneng na jeral pagana mum te ka jom chalat ajena culture me sha introduce a jang ano biken kanak biken ko make jaslo ay midit mi sha parwech jenen jallo aje mo kine gadana chaneng na che unity che pen alo china tikaren longam de koren mat ka jom shalat chela do ne ajene ka chang mishit kana me jen chang e dan e cha unity ke mat cha je dakaje me chana dan nak kanang mudit dan wari aganak keneng medit ana mo chala culture tamare which ka South Sudan ajen jana kana me shi magwa jana mitiem ka December 15 tiem je ko jan charo da binyok konyok non enwo madan ajen buk we dan jakob te ka goyo kajen be marbi no ngaba ajen makan aren kon mat tel do mo me banga ge jeno terik ti chetok so eno binare remind ke medan ti to 2013 wo charo da binyok ro da nyok no bu community bi let kel
but the genital reconciliation ke tel loñ mar ka tel palika de mal dara kul ben de genital mal ben. So right now muluno di mutiem ke 2013 year 2013 de ga dana ci to me chan wer chaga masakat more than 40,000 techliu genital mal ci ben. So missionarin marata maka ce malce bane jana ci kon de la nyok ngod bokk mu kon remember kano mu cha ngot cha lat gos de chu gwara ka de chu document ka me dan chu lat so pagana mum arami mom mi che nwer ya join ka jen commemoration mo me de ti der we ka gan wer ko kenen content ci goro bi kan acknowledge no cha nwer anak akir neten content guje no na me political motivated pagana mum Gerald pagana mum a queer unity comedit mija jawre che jetup lode neje ko ngeje to kono kir we ko na ku ge naga jere wi ka so Sudan a systematic way ko gorjeno be jang ka power ki be jang re kwara terambi jogo no kir mled mo mije ko che gorno che cha gorling by the way so mi jang na ideal ko binat daglan ki be na ideal bu ga disunity gwada gore war gamatina ineri wan chikana la telu ai ko she acknowledge me dan chora lat mi cha long ka acknowledge bonere ko lan wer long wer lieng de mi cha la ro anu na na ke 2013 la kana dia chor no pin kana cha je goro lieng je ya ko tok badwo la tu go gwada dana cha justice cha je no ko di en go mi cha ram dana mi je la cha hel responsible ka me je dana cha la gwa la lo na la ko je but kan na chang nyur binanyur gwakel then ba min jega dan shoda lat ba kula lat ki ba kula guiteram ci nyur kana nyur mici na kula sit together there kula joje no chana mo chaja pel ko sharwa chaja lat ki chaluk chaluk batel lung mi shaluk in a state ci wona na ka wongore wona kem yadi wo cha could introduce ni o naga na karen yale right now kene kum Uganda kel so do obedient de kula no te pele ka teten ki reconciliation teten so ma jang no ko be gonna continue ko be can every year no genocide we can commemorate we can our team unless cha unity cha jo kon recognize kir kene de konti lan wer gatin konti kel keje so pagana mum che leadership cha je recognize ngwadame and unity are very important ano mi chiran je mi je kela badil point out ko mi pai to recently kan woda fresh ba kon so ran woda kan no malga tama mi jo malga dong den wer go jo no wer ngum team yan mi chi wo no chire mela jang na ju 1991 ka me dan chi ko ma de chi ka tok ti mal yele benen John Garen kane Dr. Machar chi kan te kamat melel te 2005 peace comprehensive and latke right so mi chala ngum lel jang lo ngoteno ongon mindien che stuck again that's time ke dob dan and meet kir ma yadit ka ken go mal mal a chiten kon waru ko mal we ben biga kwer be kana kan for how long did they prepare themselves to rule the Nuer and others tribe in South Sudan mishi odong ba wij bala we lora mi mo ara mi mo mishi gwar ke gan mishi gwar be kwer be je be wij be jale dika ano be right ni wij ke jan chiang jega mo chiang sheitena mo ano everything da jende ka lado chene ko kien cha mo ke chance mi to lem nagaji ana chike jen genocide an che kule create ke 2013 mu kule to ka board lo ajen tama ko right natin ka tiem ka ping ne ndia le ko ne cheliu ko re dan ne di choke kin to ku dang wan chi gare 400,000 so yen wardial ala telling the truth chena nak okay again the only way for reconciliation me kan ran kan mal kan je ko lat ki kan ni ngade kan je acknowledgement je ge ci tok ma jin be mal be kul benede be pele je bank ci mi je ki lat bi pele ye na mo run ci tok so this is reminding that no matter what happened bran ba kona mi te mi je mu chala de kuje ki ci lat ngai ba je kona acknowledge ba jo mi lar ne manam cha goro ba je ba nyok but ki re jara me dan to border ano ene Nuer et koring machar nakaje so ethnics targeting medan me ala kir so na me kon wada chublo dan odi tiam chanka wal die chang wal bakal waga chang wal bangwan
every year ke December la pai wero emas ko reminding ka kondial including the whole nation ke South Sudan and cham chedam cha goro board nyom le road, you know. That is the only thing man long de konalat because gwada dan and manuk mo waje recognize no reactate la talk karam dan le rega kir, that will be the time mo bi malbe ben ke jere wi ke South Sudan ko na mishi na nyur ka cha rek cha recognize no talk gwada men then ba solution ba je gor nyen ta dan le na ka je but me mo ba dor ba je cover up right chagwa ko jen ta dan latke. Okay, and warte ko ken ano cha gorje no de ling ano te gnor mi cha nak ka shenge dan. Okay, kada kulo gwade mungi yana no shire ga mo che talk biaje di lag knowledge men kir pone be ngaje no me to ngura kwa remember ke chang mi je ban me kwa ngwane di al kwa la to